Draginja, vraćamo se mi našim razgovorima. Jel skijate zbilja kad smo već kod snijega? Ne skijam i uopšte me to ne privlači. Jednom priliku sam pokušala, ali volim da šetam više po snijegu, da sjednem, da razgledam okolinu ili iz nekog toplog ambijenta da gledam snijeg na polju, ali ne volim da skijam, niti me to privlači. Pričom smo stigli do studija. Pa je tu ušao i pravo, pravni fakultet, je li tako? Yes. Ali možemo se vratiti na djetinjstvo i babe, dede, ujake, strine, sve to, svi su to ljudi koji čine djetinjstvo svih nas. Kako je bilo sa njima? Gdje su bili? Jesu vam bili blizu? Moje djetinjstvo su obilježili prvo na početku, znači sada su naravno pokojni. Moj djed Marko i baba Milica koje sam obožavala. I mogu reći u vrijeme kada sam naravno bila u drugom razredu osnovne škole, moja majka je tada bila na specijalizaciji u Zagrebu, tako da smo tata, sestre i ja bili sa babom i djedom u Baru i tada nas je pazila moja omiljena, mi sve omiljene, tetka Zagorka. A brat mi je bio kod babe i ujaka u Požegi, tako smo se bili raspodijelili dok je majka to završila. Inače, dan danas na svu sreću imam 6 mojih tetaka koje obožavam, koje su naravno žive i hvala Bogu, nadam se da će biti i dalje. I mog strica i moju strinu, imam sestre od tetaka, braće od tetaka, imam sestru od strica, brata od strica. Mi smo jedna familija koji smo svi na 100 metara, 50 metara jedno drugi. I baš smo onako povezani i uvijek i u dobru i u zlu, uvijek smo zajedno i uvijek smo tu da jedni druge podržimo. I dan danas, sad manje zbog korona, ali uvijek to se znalo, znači svake nedjelje, gdje se koje večer sastajemo, kod koje tetke ili kod moje majke ili kod strine i tako. Rođendani se nikada ne zaboravljaju u našoj familiji, to se uvijek mora obilježiti. Sitnica, ali svakome se obilježava rođendan. Tako da je to jedno zaista lijepo odrastanje što se tiče ovog dijela u Baru. Što se tiče moje ujčevine, moja majka je rođena u Požegi. Tamo sam odlazila za ljetnje raspuste, bila sam čak po 2 mjeseca u Požegi i tamo sam se i za zimske raspuste igrala sa mojim sestrama od ujaka, sa mojim bratom od ujaka. Moja baba koju sam obožavala i ujaka, naravno koji su preminuli nažalost. Sada te 2 sestre žive, rade u Australiji, brat je ostao u Požegi i u Čačku. I redovno se posjećujemo i gledamo. I to je jedno moje odrastanje koje je zaista bila prelijepo. S ove strane, kažem, tatine strane i s ove strane majčine. Uvijek je to bilo sloga, ljubav, razumijevanje i uvijek smo bili tu jedni za druge u svakom mogućem momentu. Dan danas, kažem, rado odem u Požegu. Kad kažem Bar, uvijek se družim sa mojim omiljenim omiljenim tetkama, sa mojim sestrama, braćom i tako. Moj brat i snaha sa djecom žive u Podgorici, to mi je onako posebno drago jer smo tu, stalno smo jedni sa drugima, dok moja rođena sestra i roditelji su u Baru i onda njih posjećujem vikendima i ostalim danima, kad god ugrabim da odem. Kao razlog da posjetite i Bar između ostalog. Draginja, sada kad ste ovako prošetali kroz vašu prošlost i djetinjstvo i odrastanje, šta biste bili da niste ono što ste danas? Rekli ste da ne biste bili odbojkašica. Šta mislite, koji bi drugi poziv mogao da bude opcija? Pa ja sam ostvarila ono što sam željela. Kao mala sam uvijek maštala da budem učiteljica. I uvijek sam onako u sobi znala da uđem u sobu i da poređam svoje lutke. I ja sam sad učiteljica i njima držim čas. I dan danas držim čas, ali na fakultetu. Da, kako je to? To je ta moja želja koja se ostvarila. Kako je biti s one strane katedre, na istom fakultetu? Znate kako? Ja svoje kolege doživljavam kao kolege. U pravom smislu te riječi. Imam jednu divnu saradnju sa mojim studentima. 1. marta punim 21 godinu rade na Univerzitetu Crne Gore. Što kao asistent, pa saradnik u nastavi, sad docent na univerzitetu. Nikada nisam gledala da studente namjerno hvatam, figurativno rečeno tamo, gdje osjetim da možda nešto neće znati, nego sam uvijek gledala i kad sam bili asistent i danas da pomognem kolegama i to studenti znaju. I ja zaista do sada nisam imala nijedan problem u svojoj profesorskoj karijeri. To je jedna vrlo lijepa kolegijalna saradnja. I uvijek kažem kolegama nemojte da se sročavate, mi smo zaista kolege. Uvijek me pitajte jednu stvar ako treba 100 puta, što treba ja sam tu da vam objasnim. To je jedan lijep razgovor, jedno lijepo druženje. Naravno, postoji minimum ispod kojeg se ne može ići i to se zna. To je minimum ispod kojeg ne može da se ide.
i ovo je za ocjenu 6, ovo je za ocjenu 10 ili kako je to sad novo uvedeno, ocjena E i ocjena A. I ja nikad nisam imala problema. Dešavalo mi se da student dođe do tog pitanja koje ne zna i on samo stane i kaže ja sad znam da sam pao, ja sad ne mogu dalje. Tako da ja uvijek unaprijed stavim njima do znanja. Ovo napišite, ko ovo ne zna pada na ispitu. Ne može položiti ispit. I to je to. Tako da nikad nisi imala nijedan problem, nikad nisi imala nijedno zadovoljstvo, uvijek jedna lijepa i korektna saradnja. Sada se na 4. godini Pravnog fakulteta na mom predmetu organizuju simulacije suđenja, koristimo sudnicu Pravnog fakulteta koja je vrlo savremeno opremljena do te mjere da čak i nekad sudije iz osnovnog suda dolaze da tu drže suđenja. Tako da studenti imaju priliku da upoznaju pravo i u praksi. Ja sam položila i pravosudni ispit. Znači, jedna od rijetkih koja kao profesor univerziteta na Pravnom fakultetu položila pravosudni ispit, čak možda jedina sa profesorom Rakočevićem, tako da i tu vrstu znanja pružam svojim studentima, pisanje tužbi i presuda, notarskih zapisa. Ostvarili ste znači sve svoje želje iz djetinjstva. Da li biste sad nešto promijenili možda tokom svog odrastanja, neku svoju manu, vrlinu dodali, oduzeli, gdje sebi kažete tu sam možda pogriješila? Pa svi mi pravimo greške u životu, ali ja sam bila vrlo onako smjerno vaspitavana od strane svojih roditelja i slušala sam roditelje. Uvijek sam, naravno, i u porodici i vanje, uvijek sam imala prostora da kažem ono što mislim i da se izborim za ono što smatram da je ispravno. Tako da su to neki uzusi uz koje sam ja živjela dok sam bila mala, a živim i dan danas. Znači, svi u životu možda negdje pogriješimo, možda nešto kažemo što ne mislimo, ali u suštini priče gledala sam uvijek da živim ispravno, da nikad ne prevarim nekoga, da ne slažem, da budem odgovoran građanin ove države, da budem dobar profesor i da u svemu onome što radim dam čitavu sebe iskreno. Da i studenti znaju da sam ja čitava predana tom mom poslu, da građani kroz moj poslanički mandat vide da ono što ja radim je zaista iskreno i da je to ono što ja mislim. Znači, može neko da se sa tim mojim mišljenjem složi ili ne složi, ali to je zaista ono što mislim. Nikada nisam podržavala ljude koji sjede na 2 stolice, pa pričaju ono što ne misle, pa rade drugačije, jer to uvijek znate kako dođe do izražaja i to vas uvijek košta u životu. Znači, biti pošten, častan, odgovoran građanin i truditi se tako da te svoje uzuse preneseti na svoje dijete, što sam se ja trudila naravno na svoju kćerku kroz njeno odrastanje. Draginja, vrijeme nam diktira da ovaj razgovor moramo privesti kraju. Mnogo vam hvala. Bilo mi je zadovoljstvo i znam se da smo uspjeli da vas prikažemo iz tog nekog drugog ugla što nam je bila emisija generalno ove rubrike nakon 9 u nedjeljnom jutarnjem programu. Hvala vama što ste me pozvali. Lijepo je, znate, da građani upoznaju neku drugu stranu naše ličnosti i da nas ne doživljavaju baš onako kako nastupamo javno uvijek. Jer ste i vi samo ljudi. Da.